Tamo Kubui no Baisuk Manida Khwlai Karbook Tipra Motha Chalna Singjak Lukurok Bana Khwlai Bagui IPFT yake BJP yake Congress yake CPIM Bana Romlayu Tipra Motha Yakarlayi Tini February talni Chashalo 25 Nutun Bazar Malbasani Bisingo Depashora Amchaini Mongol Singh Kamni Lukurok Tini Tipra Motha Khwlai tongnai Sikla eba Sengkuran YTF Bodol Rock Tipra Mothani Samungno Hamjagya Ngai Boramgrang Karbook BHC by Chairman Pranab Tirpani Yagromui IPFT ni Bana Romkha 26 Nukhungni 69 voters media no ro phai mai phai mon bo yang ke morning mole jong TTDC election pai mon yo go o ni bo ye tin para o kono develop ro moha sujog subida mai yan bo yang ke jong ro Tipra Motha ingke o birai jong ro tini IPFT yo ingke 26 family ingke 69 voters no tu ye no phai tin jong ro ya rom ta ani mong bisu di tu Tipra Motha o tongo age YTF ni ro to kam hambai jotono no tini horkasang jorawo tini sung Karbook division party IPFT tini ngai tini sung Mongol Singh para omono sini first IPFT oro yapri mani omong ke nini to posis nutun bazar malbasa edisi constituency oro phaimanja phaikang baksa sini artisan president sini dadu bindu assistant secretary sini tarjen riang sini division member ata holen sungmo haikeno tini oro sungmo baksa borok sini party IPFT no hamjagui sono phandrna ni borok phaijak Mongol Singh para ni borok 26 family ni 69 butar tini borok sungbai samung khainbai phaika maximum oro youth ni team no YTF ni leader rok borok agi Tipra Motha Khwlai tongmani tinin simin borok sungbai kaham ke samung khainani jatini andolon tai barinani IPFT ni je main nahar mungno borok agam dino success khainani borok sono phanan bagai haimbai bongno jotona hambai